gawati chu alum line chu lum via hi train station saka hi mi ngak malamin gawati huna ding chun hundai na tak nin ka fi thilai hun he to hin hundai na tak ka chol hadam nin ka fe thai me ka ati de gawati hundai na tak jing sublang ding ane adang chu lum wong hilai gawati adina dai na pol tak ane he to hin hilai bun he gawati mun dai na tak ni imtik lai khong fu thalin lai hi chu adai jing ane hi waiting pang hi Henry College ana akhela son cotton college lo noka chu khela chun fancy bazar hilai di lo uma hi hilahin di la uma hilai chu ing tik lai khom na bo rokin hoi jing ani an hoi ni chulei chun clifim dong malamin hilai ne izu fe ni an hoi hilai hun hi chu nin hoi takani adai room no thingkung tam lei hin thingkung hai sup dai ni bok ni om takana chun hulai tui dil khom khon hingvel le hin hilai bun bo ro khicha dai ni kate an hoin ing tik lai khom hin an hoi jing hilai chu an hoi na bun he thingkung hai bonga adai room melane walking common tami tuin daruk le mini som pathum andi cha hilai Henry College an larve ne Henry Girls College ana hi nu mai hai ta bi kan hi ai ni mi tam tak hen lo chuk ve ta thak Henry Girls College akhel lai so ezuk fe suk meta Cotton College la ml khania hi di li na ni mai no bia dil hin hoya in hoi ne so ha da ta fe re ngai train station mi ka hak malamin upaventa hi Henry College 1939 anin din den ta hi 1939 angi trananta upave takanta upanta 1939 kasil tang han hi gawati achu mun dai na tak hilai he mun hin hoyan hoyen abo ro khi tik lai khom na dai jing hilai chu afu thalin abo ro kin hoi thim lai tak chu an hoi ni hi walking common tam walking common jing morning walk ya hi lam hin sin tharan lei lam hi an sin tha tu tai motor lan tir no na hi thing khom hi tama thing kung din le do tam lei hin abo ru su dai chni om takani hi dil hin hoi alin boka lin khom